Ryan Williams. Codi'r Pêl-droed. Yn ei tharau, yn un ymgyrchol ymlaen. Teg at Sean Bradley sy'n mynd i lawr yn y cwrt Cosby. Ond sgyn Mr Jenkins, y dyfarnwr ddim diddordeb. Ddim gymaint o hynny o gwyno. Gan Sean Bradley. Bob Hughes. I gymryd i gycrydd. A gwneud ni teg at y post yn agosa! A fe gath Mike Hayes i ben ati. Donoghue dros y wal! Nach i gol gan Dion Donoghue! 4 munud i fynd cyn yr hanner. A mae capten Caernarfon wedi sgorio a mae'r ail gêm yn olynol. Hughes. Cael y Pêl-droed. Yn gwthio ymlaen. Yn canfod no Edwards. Edwards! A Uchafbwyntiau i mewn i'r ail hanner. Mae'r ymwelwyr wedi dwblu i mantais. Fe daranodd Rob Hughes yn ei flaen. A pêl da ganddo fo. Canfod traed. No Edwards. Ac Edwards yn canfod cefn yr hwyd. Sean Bradley. Kick on y lo. At Bobby Beaumont. A mae'n 2-0 i'r ymwelwyr. Ac yma'r y graig. Mae'r tîm cartra yn gwynebu mynydd wan. Tafliad Rob Hughes. Canfod Mike Hayes. Na ddau Gris Oren yn y canol. Mae Hayes yn dal i fynd. I mewn i cwrt Cosby, mae'n mynd i lawer. Ond sgyn y dyfarnwr ddim diddordeb. Dim ond cic ornel iddi. Michael Hayes yn methu credu'r peth. Tyfod hir gan Ben Wyn. Dyna'n cael ei tharo nôl allan ato fo. Croesi mewn at y post yn agosa. Mooney yn cael ei droed ati! Ac ar yr ail gynnig, mae Phil Mooney wedi rhoi llygedyn obaith i'r tîm cartra. A Phil Mooney oedd y cyntaf i ymatab. A toi'r bêl i mewn. I rhoi llygedyn obaith o'i rhywfaint o gyfla. 5 munud i fynd. Asa gol rwan i'r tîm cartra. A neud pethau'n ddiddorol iawn. A nath hwnna groesi'r llinell. Ond mae'r tîm cartra yn hawlio i fod i wedi, ond i'r dyfarnwr ddim yn cytuno. A mae'r bêl yn cael ei chlirio allan am dafliad, a mae'n parhau yn 2-1. Yn amlwg, gen ti dipyn o hanes efo Derwyddon Cefn. Wrth gwrs oherwydd hynny, dwi'n siŵr bod ein tîmon braf iawn i ddod nôl yma a cael canlyniad. Yndi, mae'n bob amser yn bwysig i cyrraedd hen clwb, ond fel ti dweud, mae gen i lot o hanes yma, lot o bobl sydd wedi gwneud dda, dyn ni'n gwneud pethau gwych yn y clwb yma, ond rwan dyn clwb Caernarfon, a dyna beth dwi'n trio wneud. Os wedyn ni cael Caernarfon i fewn i Ewrop a pethau fel hwnna bydd y dream, de. Methu allan blwyddyn diwetha, dal yn brif ar rwan, ond ie, dyna'r gol. I'm disappointed, but I'm quite pleased with the way we went about our business, and I will say this to you, things are changing. You know, when I've got 5 people out, 5 players out through suspension, and as I said, and 2 international clearances, and we're looking to bring in 2, 3, even 4 more. There's going to be big changes going on, but we've got to get them over the line. And I've been busy already. This January's been manic, you know, and it's still be, and the next 10 days is going to be even more manic. But it's enjoyable, and we're trying to do the right things, and we can see improvement, you know, and we don't give up. But I'm looking forward, as I said, I'm looking forward to the future with it, and I'm frustrated again, but pleasantly pleased with the way we went about our business, and ultimately we have to be clinical, but ultimately we got to stop silly goals, and that'll stop, because I'll make sure it will. Yn fwy na dim i ddechrau fo'i, ar ôl mis i ffwr, da dod yma, cael canlyniad da a symud i mewn i 6 ucha. Oedd o'n bwysig dod yma i gael result, achos mae pob yn gwybod i hein i'n mynd yn dda, ond fydd hein, os ti slipio fyny hein, fydd ei gostio chdi. So, ar ôl y mis off, oedd hi'n good performance a da gael 3 pwynt.